Poštovani gledalci, dobro večer. Danas je četvrtak i kao što smo uobičajili, uglavnom četvrtkom, negde od 21 sat na programu televizije Bačka Palanka, emisija Susreti. Prethodnih 2-3 nedelje nismo imali ove emisije, ali evo počela je predizborna kampanja, kao što vam je poznato. U Srbiji su raspisani republički parlamentarni izbori, zatim izbori za poslanike u pokrajini autonomne pokrajine Vojvodine i lokalni izbori za odbornike u Skupštini opštine Bačka Palanka. Izbori će biti održani na Đurđev dan 6. maja. Verovatno ste već gledajući našu stranačku hroniku, prethodnu emisiju na našem programu videli da su sve stranke već, da tako kažemo, u punom pogonu, da je počela predaja izbornih lista i polako se zahuktavamo, a naš pravi predizborni program počeće sledeće nedelje od ponedeljka. Imaćemo i izmenu u programskoj šemi, no o svemu tome bit ćete detaljno obavešteni. Moj gost večeras u studiju televizije Bačka Palanka u emisiji Susreti, gospodin Stevo Karanović, predsednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove. Gospodine Karanoviću, dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer i vama i vašim gledalcima. Evo, moram da kažem, ovu emisiju radi koleginica Zvezdana Maksić i ja, meni je nekako palo u deo da već četvrtu emisiju posvećenu Srpskom pokretu obnove, njegovom programu, njegovim nekim političkim naznakama radim ja i vi ste, da tako kažem, prvi koji u ovoj predizbornoj kampanji gostuje na našoj televiziji, pa evo recite kako ste vi dočekali ovu predizbornu kampanju. Predali ste svoju izbornu listu za odbornike u Skupštini opštine juče, danas je ona na izbornoj komisiji potvrđena, pa recite kakvi su ovakvi. Pa vidite ovako, na samom početku da vam se zahvalim na tom prvom gostovanju, ali s obzirom da smo mi prvi krenuli u predizbornu kampanju, naša čuvena konvencija 6. oktobra 2011. popularno nazvana koalicija sa narodom. Zašto 6. oktobar? Mislim da smo dobro objasnili našim, pogotovo našim građanima i zašto taj naziv koalicija sa narodom, da idemo jednim pravim, iskrenim, čistim, jasnim putem i da imamo potencijal i snagu i ljude da se mora desiti 6. oktobar. Znajući, nažalost, 2000. godine kako je završen 5. oktobar, još jednom ponavljam da 6. oktobar nikad se nije desio, kako u Bačkoj Palanci, tako u našoj pokrajini, odnosno Republici Srbiji, da krenemo od opštine Bačka Palanka. Još moramo ponoviti našim građanima da je 88. godine, baš 6. oktobra, sve zlo, da tako kažem, krenulo iz Bačke Palanke i 21 godina i više uzaludne priče, uzaludnog napora Srpskog pokreta obnove mora doći da ispliva na površinu. Evo, ove emisije Susreti u kojima će uglavnom gostovati lideri političkih partija iz naše opštine, pa i članovi pojedinih stranaka i lista, da tako kažem, iz Beograda, iz Novog Sada, ali mislim da nam je cilj da što više govorimo o Bačkoj Palanci, onome što će se dešavati u Bačkoj Palanci. Mi smo u prethodnom našem susretu u našoj emisiji govorili malo i o viđenju Srpskog pokreta obnove, kako treba da izgleda Srbija u Evropskoj uniji, kakve su shvatanja po pitanju Kosova, da tako kažem, te neke visoke politike. I predlažem da večeras razgovaramo uglavnom o lokalnim temama. Kako vi vidite ovaj prethodni period od 4 godine u opštini Bačka Palanka? Bili ste veliki kritičar na konferencijama za novinare, nešto ste i danas su naši gledalci imali priliku da vide, rekli, pa evo da krenemo od toga.
Pa kao što smo i govorili na našim konferencijama za štampu, znači protekle 4 godine uzaludne vlasti, uzaludnih obećanja, sjetite se samo one prvih previranja da su 2 puta se smenjivala opštinska vlast u Bačkoj Palanci, da su svi imali puna usta kako će i šta uraditi za Bačku Palanku. Ako se samo setimo od 600 do 800 miliona nekih bajnih investicija koje su nažalost isparile u magli kao što će ispariti oni sad sa političke scene, do ove crno-crne koalicije kako je mi popularno nazivamo, koja apsolutno ništa nije uradila zato što je to čista obmana naših građana, odnosno od tolikih para, od tolikog budžeta, samo mogu da se diče kapelama. I to smo naglašavali šta da svi treba da umremo, da nas ima toliko manje. Ako se nema 6.000 manje stanovnika od zadnjeg popisa u Bačkoj Palanci. Jedna retrogradna politika koja ne može doneti prosperitet i boljitak za naš narod. Gde su investicije? Gde su nova radna mjesta? Šta je sa sportom? Šta je sa kulturom? Šta je sa zdravstvom? Šta je sa mnogim granama u našoj opštini? Gde se to završava? Evo vidite sad, možete da vidite u centru grada jedan billboard. Sredimo Bačku Palanku, izgradimo je. Pa šta su do sad čekali? Samo u predizbornoj kampanji da se sredi. A ta billboard je čovjek koji je direktor AD poslovne zone. Evo ovim putem pitamo, ko financira AD poslovnu zonu? Ko je to registrovao? Na koji način? Dobro, gospodine Karanoviću, ovako, sada sa pozicije opozicije i u poslednje godinu dana... Zašto nije opština Bačka Palanka finansirala AD Nopal, AD Izbor, AD Majevicu? To su akcionarska društva. Vi dobro znate kao pravnik šta to znači, kakva je to registracija. Samo od jedne teme. Mnogo smo kritikovali javna preduzeća. Jako mnogo. Znači, tu moraju da se strašne restrikcije naprave. Predlažemo u našem predizbornom programu koja preduzeća da se ugase, odnosno da se spoje. Jer sami znate koji su oni potrošači. A koliko je tu političkih poslušnika zaposleno i koliko tih ljudi živi na konto naših građana koji nemaju hleba da jedu. Htio sam ovo da kažem, sa pozicije opozicije je prirodno i normalno da se kritikuje vlast i da se ukazuje na ono što je loše. Ali mi imamo rešenja. Upravo o tome sam hteo da postavim pitanje. Znači, pred nama je predizborna kampanja u kojoj naravno svi će sada pokušati da daju određena obećanja. Šta je to sa čim vi sad ulazite u tu predizbornu kampanju? Eto da krenemo recimo od tih investicija, od te privrede. Rekli ste, opština nije finansirala, teško da opština može uopšte sa tim budžetom i bilo kakvim pomoći takvim preduzećima kao što je Nopal, Merkur. Pa evo jedan paritet. Grad Zaječar, koga smo mi spominjali u našim konferencijama za štampu, ima za 300 miliona manji budžet nego opština Bačka Palanka. Dokle više da se lažemo. Oni su morali i trebaju da izgrade industrijske zone, infrastrukturu. Mi ne treba da izmišljamo toplu vodu. Ako odemo u jednu Inđiju, Jagodinu, Zaječar. Ja sam lično bio kod 3 predsjednika opštine i jedan je bio u gostima u Bačkoj Palanci. Znači, ako oni mogu, evo uzmite Inđiju, za sat vremena ste u Inđiji, kao da odete u drugu državu, za sat vremena. A zašto je to sad problem? Toliko stranih investitora ima koji žele da ulažu, pogotovo u Bačku Palanku, zbog samog geostrateškog položaja, zbog blizine Dunava, da ne govorimo o priobalju i svim ostalim potencijalima što posjeduje Bačka Palanka. Ali nesposobna, nestručna vlast, odnosno neznanje ubija, ne može da iznese to na svojim plećima. Zašto? Zato što oni se grabe samo za vlast, iz tog razloga da bi njima bilo dobro. Što su mi ukazivali godinu i više dana na svakoj redovnoj konferenciji za štampu. Ono sve što smo rekli, mi smo argumentovano i činjenično dokazali i pokazujemo da se može. A zašto se ne može,
to je jedno krupno političko pitanje, gde bukvalno jedan čovjek drži ostale kao taoce, odnosno on ih raspoređiva, kupuju sa radnim mestima, sa nekim privilegijama, gde ljudi obični ostaju nemi posmatrači, gde loše žive, a drugi uživaju. Evo kad ste spomenuli, sami ste spomenuli Inđiju i ja ne želim o Jagodini da razgovaramo, jer to je poseban slučaj i Jagodina je stvarno nešto drugo, ali da li vi znate da opština Inđija je imala jako puno opštinskog zemljišta gde napravljene su te industrijske zone, a šta imamo mi u Bačkoj Palanci? To je jedna stvar. Druga stvar, geostrateški položaj Bačke Palanke sa kojim mi se toliko ponosimo i pričamo, ja se ne bi baš složio da je toliko dobar, jer mi smo... A zašto se ne bi složio? Zbog toga što Inđija se nalazi u blizini Beograda, zbog toga su Inđija i Mitrovica, Pećinci i neke opštine koje se nalaze na samom autoputu u prednosti. Kakva vi imate saznanja, šta bi vi uradili sada kada bi postali predsjednik opštine i kako bi vi u Bačkoj Palanci to organizovali? Apsolutno se ne mogu da se složim sa ovo. Znači, ako imamo 6.000 poljoprivrednog obradivog zemljišta, ako imamo toliko zemljišta, još oko 200 hektara u blizinama našeg grada, koje je opštinsko, sad po zakonu o javnoj svojini koji je usvojen i koji ide od nove godine, znači morali su uraditi industrijske zone. Šta je sa ovom našom AD zonom? Kome ona pripada? Znači, gotove hale. AD zona nema više prostora. A zašto nema? Nema, jer nema gde da se širi. Ne dođu na uvid. Vi mene sad posjećate za ono, ako nešto ne probamo, ako nećemo, ne možete ni znati. Znači, neke samo teorije zavere, da li to ne može? A kako ne može? Znači, može 6.000 hektara. Državnog poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivrednog zemljišta uz to 200 hektara koje imate na obilaznici. Za koje treba gospodine Karanoviću dobiti dozvolu od pokrajine da se izvrši prenamena. Slučajno znam za primer jedne strane kompanije koja je htela veliki pogon za preradu kukuruza radi za 40 hektara i opština Bačka Palanka nije mogla da dobije saglasnost. Vi ste davno izašli iz okvira prava. Posvetili ste se novinarskom poslu. Znači, zakon o javnoj svojini usvojen i on ide. Srpski pokret obnove od 1991. bori se za decentralizaciju naše države. Nema više Beograda, nema centra. Nego ni ja, ni bilo ko od tih famoznih političara i tih velikih stručnjaka ne može znati šta se dešava u Mladenovu, Obrovcu, Gajdobri i ostalim našim mjesnim zajednicama, nego samo ti ljudi koji su živo zainteresovani za svoje mesne zajednice, za svoje kuće, za svoje dvorište. Sa tom čistom decentralizacijom i zakonom o javnoj svojini, znači moguće nema pokrajine, naš veliki pravni tim sve će vam objasniti. Znači i kako sa pokrajine, odnosno od samog zakona o javnoj svojini koja iz nadležnosti Republike, pokrajine prelazi na nivo opštine, znači može sve da se završava. A mi ne da imamo jedno preduzeće ZIG koje angažuje stručnjak iz Novog Sada i Beograda i drugih da rade samo neke projekte, a naši ljudi koji tu rade primaju plate, ne znaju ni to. Ili neće. Sad smo došli do tih javnih preduzeća, spomenuli ste malo pre, da bi trebalo čak neka i ukinuti, a govorili ste i na konferencijama za novinare da ima veliki broj zaposlenih u Skupštini opštine. Kako to vidite u predizbornoj kampanji, šta bi vi preduzeli kada... Čisto, jasno i glasno. Znači, nismo mi ti koji gazimo da će svi ostati bez posla. U našem programu je osnivanje javnog preduzeća, odnosno zemljoradničke zadruge pri opštini Bačka Palanka. Sav višak da se zaposli u to novo javno preduzeće. Znači, ko nije adekvatan, ko nije stručan, ko je došao nekim drugim linijama na ta radna mesta, odnosno ko ne zaslužuje da se tu nađe.
Evo, uđite, to smo i govorili na konferencijama za štampu u sportsku halu Tikvara, imate kontrolora pušenja. To može sin od 5,5 godina da bude. Kolika je plata, šta se tu dešava? Govorili smo za biblioteku, za kulturni centar, za turističku organizaciju. Ako se ne varam, sve kad saberete iz budžeta šta dolazi, 78 i više miliona dinara. Gde su te pare? Šta se radi sa tim? Znate koji je to novac? Šta se radi u komunalnom projektu? A gde poslovna zona? Kažu sad opšte ne finansira. Kako je ranije finansirao? A znači ono što je ključno, što boli naše građane, dom zdravlja, šta nam je sa školstvom? Svugde ima. Taj čuveni zamjenik predsjednika koji je školstvo poništio u opštini Bačka Palanka, on veliki vizionar i stručnjak. Kako? Pa, smanjili su, dodali iz budžeta osnovnim školama. Na koji način? Nema para. I stalno je Kuko izlazio na televiziju, nema para, nema para. Među vremenom niču vile, kuće, bazeni, šta se to radi? Sve smo mi to pokrenuli. Mora se iščistiti stanje i krenuti od realnog, čistog i zdravog. Kuća se pravi od temelja, nikada od krova. Znači sve jedna zabluda, laž, prevara, obmana naših građana. Ja uporno želim da krenemo tu priču šta je to što vi mislite da treba učiniti da bi građanima bilo bolje, da se ne vraćamo na to da, ne znam, ovo sada što ste rekli, pa u skladu sa tim vi imate dosta vaših članova i imate saradnju sa ljudima koji se bave malom privredom. Da su vlasnici ovih trgovinskih objekata. To bih voleo sada da čujem, s obzirom da sam danas pročitao da je Srpski pokret obnove u Novom Sadu potpisao sporazum sa Udruženjem građana Prosperitet. To je ovo udruženje građana za zaštitu potrošača gasa. I vi ovde ste nešto preduzimali. I vi ste ovde nešto preduzimali, pa da kažemo nešto o tome. Pa vidite, naša mala i srednja preduzeća, samo takse na isticanje firme. Samo da se to ukine, to bi bilo veliki pomak i pomoć tim malim i srednjim preduzećima. Pogotovo za kioske. Imate štamp, imate ove naše sitne jadne koji dolaze tu da rade da bi preživjeli, da prehranili porodicu. Oni dobijaju monopol. Opštinska vlast, šta je uradila? Dala je čak tim tajkunima sve na boljim mestima pozicije kioske, a ove naše su hteli, odnosno potisnuli su. Čak su neke hteli totalno da zatvore. A ti ljudi, samo tih taksi, vi znate dobro kolike su te takse, da im u tom delu se pomogne. Odnosno, šta je još jako bitno? Smanjenje, što realno postoji, to je već ide sa nivoa Republike, PDV-a, odnosno i naplata PDV-a kad, pošto i te ingerencije će preći na opštinsku samoupravu, gde će biti poreska i sve ostale institucije koje će pratiti razvoj malih i srednjih preduzeća po naplati robe. Banke, imate 27, ako se ne varam 28 banaka. Banke su tu pljačkaši naroda. Zašto? Nema sistema, nema institucije. Banka iza jednog dobrog privrednika treba da stoji. Ako ja vama prodam robu, banka da garantuje za vas da ćete vi meni platiti. Da uskladi vaš bonitet, vaše mogućnosti i ne da guši građane, nego da pomaže pogotovo malim i srednjim preduzećima. Zašto su... Mislite da su banke socijalne ustanove, da će nekom pomagati? Ne socijalne ustanove. Ako imate dobar projekat i želite da se bavite nekim biznisom. Morate imati svoja sredstva da bi pokrenuli. Ali, da li ste vi bili na zapadu, da li ste prošli, čovjek dođe sa projektom, zašto, i to je jedno pitanje, zašto je Evropska unija? I banka ako proceni stručni tim da je to isplativo, da ima koristi, normalno ona podrži svog klijenta. Da bi živjela od kamata tih gde on radi za banku. Onda su totalno sistemi vrednosti pomereni. A
samom decentralizacijom, vraćanje na opštinski nivo, opštinska lokalna samouprava treba da ima stručne ljude, da se napravi institucije, sistem koji će sprovoditi sve te zakone. To ništa nije strašno, veoma jednostavno i može da se uradi. Samo pitanje je veliko, da li se želi ili da li ne želi. Evo, vi ste bili preduzetnik, moram sad malo da, zbog toga što krenuli su sve nekako stranke, čak čovjek koji je većinu poreza i propisa u ovoj zemlji uveo, sad on ide po prodavnicama pa kaže kako je to nešto puno, neću da spominjem. A taj isti čovjek uveo programe od nas, od decentralizacije i isto taj program o smanjenju PDV-a, znači preslikamo. Vi ste upoznati i znate, da li vi stvarno mislite da je puno tih taksi, evo recimo za radnje u Bačkoj Palanci je godišnja firmarina, takozvana ta opštinska taksa, je 6.000 dinara, što znači da je to u prosjeku 500 dinara mesečno. Da li vi mislite da je to... Jeste to, ali ne spominjete firme, DOO i ortačka društva koji imaju po 30, 20 ili više hiljada. Pa nemojte se samo... Idemo na ove zanatlije. Ali i to su mala i srednja preduzeća. Koji je paritet, koje je malo, a koje je srednje preduzeće? Sad, u prošloj predizbornoj kampanji, ja se sećam, isto sam razgovarao sa ljudima iz Srpskog pokreta obnove i ti isti su ljudi bili u članovi Srpskog pokreta obnove. Nažalost, niste mogli ništa da uradite. Da li mislite da ćete sada moći i tim malim preduzetnicima da pomognete? Apsolutno da. Ako građani prepoznaju u nama ovu snagu, ja mislim da oni jako dobro razumiju šta mi pričamo. Apsolutno stojimo iza toga da može i hoćemo i mora. Još jedna jako bitna stvar, kad je već počela predizborna kampanja, moramo da se pohvalimo. Mi imamo 8 već, slobodno mogu reći, predugovora sa stranim investitorima koji su jako zainteresovani za ulaganje u Bačku Palanku, Greenfield investicije. Znači, mi smo spremni da ih dovedemo. Pa to će ostati tajna. Ako ne pobedimo, nekom ne otvaramo oči. Ali za naše građane, i to ćemo pojeći da preko toga vidjet ćemo kakvi su izborni rezultati. Ako ne znaju, mi ćemo nesebično da im pomoći. Gospodine Karanoviću, vada je bitan interes građana i sredine. Ja vam želim da... Spomenuo ste ovoga gospodina, što ide i naš program iznosi. Znači, naš program. Da se isto to ne bi desilo nekima sad, u ovih mjesec i po dana, isto da pričaju, a nemaju ni znanje, ni mogućnost, niti mogu to da urade. Samo iz tog razloga. Ali rekao sam, posle izbora, znači nesebično da ćemo dati, ili da ćemo biti opozicija ili pozicija, ako budemo opozicija, nesebično da ćemo dati da u interesu građana. Mi imamo koaliciju sa narodom. Da, sad još nešto. Srpski pokret obnove je jedan od najvećih zagovornika restitucije, konačno to treba sad nešto da krene i tu imate ljudi koji su prišli Srpskom pokretu obnove. Šta se može ovde u lokalu raditi? Jako su veliki problemi, ja imam informacije da je neka dokumentacija tu uništena i šta ja znam, kako možete tu pomoći građanima? Vidite, i to je Srpski pokret obnove isto 1991. znate da je zagovarao i da smo se borili za restituciju povraćaja zemljišta, da se ispravi ta istorijska nepravda. Sticajem okolnosti, ti isti koji vode i ovu opštinu i šire, koji su bili protiv toga, sad je odjednom nestala dokumentacija i do mene su došle nezvanične podaci. Ja još nisam siguran da li je nestala i da li je neko sklonio. Jeste sigurno, ja imam sekretar udruženja za povraćaj, mi je ovdje javno rekao u programu da je poplavljen bio podrum zgrade suda i da su tamo neka dokumenta jednostavno uništena. Sad, verovatno će se nešto moći uraditi. Znači, to neke druge institucije, mi ćemo dati nesebičnu pomoć za našu ideju koja je došla pred svršen čin, usvojene zakon o restituciji, istrajat ćemo na tom putu, pomoćemo koliko god je u našoj mogućnosti
da pomognemo, a neke druge institucije, ako se to zagubljeno, uništeno, znači mora da se dokaže šta je čije i ko je napravio grešku i zašto i kako. Ajde malo da kažemo nešto i o političkim odnosima ovde u našoj opštini. Bili ste možda i najžešći kritičar i to ne samo stranaka koje su na vlasti, nego i nekih opozicionih. Šta će se desiti i kako ćete sada predizbornu kampanju voditi, a s kim bi mogli posle izbora da uđete u neku koaliciju, jer očigledno je da u Bačkoj Palanci će biti potrebna koalicija više strane kada bi se formirala vlast. Kad se karte podele 7. maja, znaćemo ko je gde. Koja god stranka ili koalicija koja prođe na izborima podrži naš program, odnosno da ga zajednički iznesemo zarad naših građana. Još jednom ponavljam, imamo koaliciju sa narodom, u interesu naših građana i ono sve što smo obećali i što pričamo, mi stojimo iza toga i to ćemo raditi. Koja god želi da gledamo samo usko Bačku Palanku, zato je i naša lista, kad smo krenuli, Srpski pokret obnove, koalicija sa narodom, Stevo Karanović. Mislim da sam jedan od retkih koji je smeo hrabrosti da stavi svoje ime i prezime, a to mi se ne krijemo ni za lidera iz Novog Sada, ni iz Beograda. Ni bilo koga koji dođe nekim džipom zatamljenim, ispriča neku priču, ljudi se zalepe, slepo veruju i onda se vide svake 4 godine. Nego tu